ubadang mi thamai na madan lelekai football uan syamadan politics kata kidang wadau bakam susi syusyu kalong bawat yai badeng es kisun ibala thlat na kani ka pertai ibang donsyu bani kani ka pertai ya iru kidang wadau ya iru kidang kentro hatu visung syong niamu bayau priu balayap na kani ka pertai ban kentro Henry dan don ha pertai kum kita kibak kentro wan iu priu balayap hakasaka ban nyutang ya kikam kiba bahagi su kiba ulale nakabenta kani ka konsusi bat nakabenta ka riba ka cai banreu Henry kibun takijing kentho kaba panang no nga kalong bawat ye skim kiba ibadang ilale kidon ki kandidat kiba kentho bakhlem le hana khlem don ai klem le ai wa dengo Henry ngano ngadon hang ni galis jong ki kam ki bai ba deng lale ngam kwa ban sei hang ni namarkan syim ya kapor Henry ga syuk ong ye pi bau ba deng ulale kidon ki kam ru ki ba lade ban mi ki ba lade ban contender ki ba lade sanction Henry nama kajing klat no kajamu siteng po kini kikam kisapun. Barpanu berpendat yang kini kikam. Ngidon kajing senia. Bawa Eugene un pendat yang kini kikam. Yau ba Eugene kiong kat syabalet ngayo so kiong bau bam ubadang kena Lai pusan senam udang kena hakapor bami ke kerteng jong ba Eugene bagi ong udang kena Henry tandak sitayo ba file nomination hakasgi ba scrutiny yakikat kislah ba file nomination at DC office namar balating yang kena kisdang barwat daw ya ikam ko mga ong kaktin sora ibang syoto ikam ibarit kikwa ban penrem yu ha kami jong scrutiny namar balai balatin mentalilai ka banang yakiski balajandai ka portembut balayor slow ya kan air jong ba Eugene bakalabe keleng las dan ting susu bakat nang ting las dan keren kulma las dan kentok kulma ningkong kiong kena hadim kiong pat hana ubam dan sap kasap jauh hana kasap pelek football umdai kasap sanyima sima ngonga hakam politics ubadan sapan ruai ula benel election aktor uyel election sportsman uyel election Imran Khan ubadai prit kata ulang presiden juga Pakistan nadangi haka YouTube agini gisni wat iba SD kongweri belong MLA barim juga maulai ide player football ngongai ya ba Eugene kamdei kasap kajimi yung ba Eugene na ka election menda mong ka jingkot ka jomble ka jimpriya ka basta ka jomble ka gol you
yang ini dibami penilai election bat Syakri upai ba kadega cingkot nak tara pi kipai ba pimre bara kete bayu jin umlong marwe no ndei tang bangidon hakadiang bat hakamon no ngidon hadim hakmat hakli jong bayu jin kidan gibong kiwi parti mo ke NPP yang badan penrat sekadiang bak prestun sekamon ngonga ngiling ngidon umet ba udin ba apa kum tahu he udin ba na he kita kiwi ngidon ni kinong yalam ngidon ki minister mangidu Ibandan hasenda coba izin midan pak rene dilapor ke maudon pak titos ke district council ru kadan hasenda coba izin tak ada mau buat kuslai pak izin ya syakmat midan hasenda coba don ki bawa daw hana bangi ong hana bangi hikai yo menung yang bangi hikai yo menderekat tu udon kam ya kecing terilang kecing ladau bayu jin ujok hana unum itu ya sekretariat hana unum lap ya kejikang ke sekretariat keli kinong thok kubor yang hiso kublo lo kani kejingong ngongwa ubah yujid leu lapoi kelen partai ulapoi syadu bari India ulado poi syadu stasiun Manchester United ani nama ngap balik sekretariat ngemlap nang slam nang keren bir kat nang temen nang keren klebi data kadau ke UDP kakwa ban alat yaki sama mentah bakin mi syakmat ban yalam ya kecai penriu balai ki samla balai ki mi kisang halang nama bangi dunai kisama kiban mi syakman banyale banyalam yang kecai midon bok aga parti di pi mentang idon sau sangut ki MLA ki badang kena samla ubadang lai posnem rudon ulai fuar rudon ulai fulai rudon lara job le bayjin lai fusan menin hamau pelang ni bakpul yong ngaru dan samla yang menin hamau pelang bakpul yong bak titasu samla ani sipang ngaso kumbala misyu mangam dat syu bila di samla kibani alam ya kacai penri ndak keren kum tapat kiong ka UDP hana ka bangpoy syanu ndak poy ha ka jige ki keno ingi ka UDP hana ka kuaban bu ka jingkeli kanuhut ki amali pi penjob yang i ha ko araja khatra tan nyumut ngin le ayu penjob ta penjob hawar pulai PDI yang kejingkelah lada pikwa yang kejingkelah mengiki parti rulum ke UDP pakai CSPDP ngidan kejing andut isnusi bagi niki parti rulum kiobat yang ke sorkar tangsan bandrusnya Reitang hakapor juga IPCLC
bagi obat sansnem kurang. Henry Hadin nanta ki parti rulum tang sistem siteng tang rubnai tang sitayo kiyo banbat ya kesorka pada takadang ikla ki parti ki bang suhab pada sedian bos kibun ki jing anglut ki jungi kibun ki isu ki jungi ki bangilek gimyo ban penorlam namar penghihapan bat hakataka coalition government musim ya keren ya reservation polisi ya keren ya unemployment problem ya keren sibun kisingnya gimla balai namar ba ni sakut hakataka coalition kasor ka senrok takdaw ay bagani ka mau plan election kan longgar rai yau arfula kan longgar juba yau patba jongki wei parti konsensi bagi dang don ke jiksyannya haki parti dulu ngiriban penkut ya ke politics jong ke jingnya per don dibayar ya ke politics dah ke jingnya snow para snong para kur para niam ini ban penkut ya ke politics ini ban pe ya ke nurem ini ban pe ya ke parti kepada ya ke nurem kepada ni kinorialam kibadan sisya ke jingkit clear nak kebentak ke cai penriam membuatkan prinsipun mereka kuat sebab persyaratan tangkowe don kita keren nak ini keresan kiong yang kata kejing experience ke experience kiong nak ini kilayut kibele mentah kandidat juga kongres udah ubelade UMLA Jopi ubeladan haka sorka bila ailat iu balong sansnem mentah parti kongres kadon haka liap persyak rengai iyong jit yang ala kadon haka liap persyak rungan terhu kemukla Hendak aku akan buat hijing keli. Sansnem di paipa cakap mau pulang kila ailan ya iban long UMLA. Kanusin bila keren apa assembly. Kanusin bila angin kesentur apa assembly. Kiai isu bila keren. Arajar kalai. Aduh arajar kat praset syar ke kongres. Ya ki paiba banwanra ya ka ILP. Kaseng kongres apa kecingalan jog doktor mukul kong om don kam ILP. Henry mentaki om ade ku ILP habadan hal yang persiap. Mentaki hala pilih ayu pun usam. Lai busan senam disensyar ya ka state kejungi. Saupu senam ajan kuat disensyar ka state balik melakukan penbaik pun usam. Sibun ke lada pai pat si kandidat jong ke MPP bak menteri belak belum perlu MDC coba bak perstun yang jit yang ni nama dia pula experience mereka jingkeli kalau habai la don ke experience Sausrem, sautem ko MDC. Ngaku aban bu tanggawi ke jingkeli. Balai ke parti kongres kamu di tiket ya kan ke by election ini. Ngong kali ben ke parti kongres.
Tiba kersan kongres yai kiladai banai jubah ya keseng kongres balai kamai tiket leni kuat banjir yang usamla wabek ubashida ubashisur bagaimana sultanat yang bak jujin ngelong ningkong kiong kumno hinjit ubah jujin bom nang keren ngongau player football unjuk keren player football pe jaga bol dan tap jaga gol ngidon kamnya unomik cuma ubam dabuntin pindayo palat ubat yang ketin kakam pameler mereka ini kecing tebet ke jauh tang artayo bangilet jalap election ningkong keren ar minit adin stan minit adin riu minit mentau keren arpo minit don way par ubah keren nang isi ngai MLA kongres wong pinjit kumdo yu ba yujin ubah tangker kasiru hanam nang bahau gileran bandong bom nang keren pareng assembly keren kasih ukuran nang pareng mau baru layut kibenang ban keren pareng rega jinga per kalong armut ki keren pareng kum kasih kat ba uni pat ukren pareng kum pareng pet ya ke interview menin kesni video slow ka action ke jumu ukren pareng tada yo samla ubla beak balong unong mikmat na api di patba lokin ay karay ka chapi takalay ko tari mentala sutu banong kena rumlong banong bom nang keren rumlong syu nong bom don sap ru udon ni kasap mentak yang ngile umno yang ngin siap bom las ngin bom las kiong mentah ia sudah ketangkap polisi kembali ke company menin ngawan salai kro menin ngawan stay tiong kumno one way menin benyo abriu laingut naki laingut benyo kendai ngut nasi hajar adik putri kau kile boleh di company kemana di company dah pio kita pio brio ha pio laingut nak tuyuk selaingut perkhas laingut kuta kan ter kuta tekini rementar kilayak dah kata kabut company kakam jiet nong mikmat dah kabut company longi saya terkadau baik-baik ngadon kecikerman wala dadon bohong ya pi hagi ni gisni ngayo so nang ni te tungko baik-baik nong mo pelang hanawa dia le ru khalau don bohong hanawa le ru khalau ngaki baik-baik juga mau pelang konsesi kimdai kiri khalau kita gibriu ke belanang la start tiba start banjir di nom hikmat bila jir di nom hikmat dadu por mensyua kat kebangkan mawa ki jomba Winston Sibiong balonia badep padi bak teniri nu bla start di jir ndai ba bibe jir la start Rai arah jarkan prap lepi ke jing start ke jompi pijen ibadah sun mentap i ke jing start ke jompi ru banjir yauni usamla ham tampi isamla ibadah ni kapor
kini ban sarang ban yo yang nomi khmat samla joki takada ngogi samla kwi samla khmat joki don uklur ban lam lekti takada hagini gisi kada long kublu ladawan ketaka bomla ngong eti gi pai ba kini ban le kumno bamlas barakwa ru bani thu ipi kani kapor bangamde tang unomi nong yalam jong ka parti dipi ngamde ru tang CM jong ka district council ada yang deru MGC jong UMLA jong ka Mauplang constituency nama kami khmat na sora konsi ka baka way ka polling station ka Maude polling station ka ha Mauplang constituency barang election ka baladap badek eskisun nampo Maude ibapli hakpor bidang elek ningkong irem al hajar khat kandang ele MDC mangangacok bat mentaru ngan pentikna bana Maude polling station uba Eugene unyo yang kecingjo bat kumjuru nalai kro kabadan arajar merus pak kebut hak election MLA kebaladap ibadah eskisun irem hak arajar hak kendai ele MDC u kandidat jugi ba rengkat lendam iyo ya kecingjo bat menta mangabat ba rengkat baka parti ngitre sitam ba nalai kroaru ya ba Eugene ngin pentam menta ka syong sanapi nang ni na mau ngau kabalong ka syong ka jong ba Eugene abau ya Eugene ulawan menta ka siban yuk cat hakani ka badan rengkat kikur rengkat kikhan ulah peniang ngala ka jong kadau ngai bakamden ka cingar tetien pun yo e cingjo